Atatürk. Daraktın gücü tamırında değil. Alem adamның gücü жүрегінде değil. Ушул жерде отырғандарыңыздың бардығыбыз Құдайға мен қала шүгір, барыңызға Құдай берген өзіңіздің түстеріңіз, түрпеттеріңіз бар. Бирок бардығы сыртында алеми жүрегіміз, әр кимимиздин, әр биримиздин жүрегіміз içimizde. Келгиле күчтүү жүрек болойлу. Келгиле таза жүрек болойлу. Келгиле коркпаган жүрек болойлу. Келгиле чогуу мамлекетибизди өзгөртөйлү туугандар. Урматтуу эл журт, урматтуу туугандар, мамлекетти өзгөртө турган убакыт келди. Биз коркпойбуз. Мен жеке коркпоймун. Себеби мен эч качан мамлекеттен урдаган эмесмин. Мен эч качан элиме кыйынчылык жасаган эмесмин. Мен ар дайым колумдан келишинче элим журтум үчүн аракетим кылып келе жатам туугандар. Ошондуктан мен коркпоймун. Мен силер мененмин, Кудай кааласа. Мына дыйкандарыбыз айыл жеринде иштейт. 2010-жылы биз шайлоого чыкканда биз айтканбыз 7% кредит берем дегенбиз. Ошондо бизге айткан булар жалган сүйлөп атат, фантастика деп туруп. Премьер-министр болуп иштеп турган кезинде мынакей 6,5 миң дыйкандар алды. Туура бардына жеткен жок. Убакытта жеткен жок. Бул жолу Кудай буйруса биз ошо берген акчаны 5 эсеге көбөйтүп, көпчүлүк дыйкандарга жетет. 7% кредит аласыңар, Кудай буйруса, бизди шайласаңар. Элим ойлоңулачы, 60 миң чиновник бар Кыргызстанда. 60 миң чиновник. Биз айтып атабыз, чиновниктердин санын кыскартып, 10 эсеге паракорлукту жообуз деп атабыз элим. Жообуз, Кудай буйруса. Özgöndün erjürek jigitler üçün, erjürek partiya, respublika Atatürk üçün bardığız 5 degen sandesibizge salıp, çin dilimizden bir Müslümday birigip, Kırgızdın yaşoosун özgördüçü 15 mizam üçün, Kırgız eli üçün, uşul özümüzdün patriot jigitleriniz üçün bir adamda doğuş vereyle. Amin! Ağzı olmasın uşularga! Amin! Allahu Ekber! Туысы Ташболот акенин атынан колуңузда камчыңыз болсун, жаныңызда Республика Атажурт партиясынын лидерлери чогуу болсун.